رمضان رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتاب المبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga jamaah mag-uunumdum na kita niyo pito na tawawalo. Magwawalo irong na kita niyo, nagtag-ipon patuhan, nagsama-sama. Bata iwan maas, hirayahan iwan hi miskin. In Ramadan, lamud siya ring hangpo tag 2 bulan. In hangpo tag 2 bulan, beta sintuhan, tiyo day Muslim makaingat, amuren na nga ngadji. Parman sinallahu ta'ala, inna iddatash shuhuri inda Allah 12 syahra. Petaan kita niyo sinallahu ta'ala, inang katahon hangpo tag 2 bulan. Aun nga sinangpo tag 2 bulan. Nangpo tag 2 bulan nga nan similikan hapal sintaw hadungain. Januari, Februari. Bulan nga nan sintagalog. Memorize na si Muslim a Pilipinas. Yanair, February. Imbulan pianganan sintuhan, makainu-inu, mataod Muslim, di makainan. Nang putag 2 bulan, magtag na Muharram, maginapusan Hajul Hijjah, doon na kita niuhan piag-anak, doon na kita niuhan indum iwan sinadlaw, piya pahil-pahil sintao way makaingat. In tiap-tiap bulan, dihilan sintuhan barakat halaw mandi. Ulong sinallahu ta'ala katu, piapan dari kita sintuhan kaulungan, perahan kita pagkaon, perahan kita pag-inom, aula-aula inumat haulehan, sa taud-taud pagkaon, sa taud-taud pag-inom, sa taud-taud baju, hawang man nila mapakai. In tiap-tiap bulan, hipagkasi iwan paglasa harap patuhan, imbungan niya magkasi sila iwan magpulong tabang sila. Kalman sinallahu ta'ala, wasari'u, tag-us-us kamu. Sakaliin tao mag-us-us, magpasarap sim pagkaon. Ay matawdak klinik, naglalain, langon na sin doktor, inikaw lang niya, tiyo-tiyo at yung pagkaon. Wayron na ito pa klinik, giwutasan. Long sin doktor, way ikaw na kaon kilabulan na. Kaya niya ito klinik, mataasin sukal, mataasin asin.
nagpataod sa jain taon, nagpasarap simpag kaon, nagpasarap simpag inom. Jasad inialok sinta. Inyawalihan niya, way inu-inu niya. Bang magkagunahan in jasad pagkaunibang pag-inom, ang kagunahan sinyawalihan. Way inu-inu sinta. Bang masakit, laong niya, lokalin doktor dia sa buwang ka, madtukitan niyo pa, Manila. Bang makataod-taod din siya, lokal na lang ng doktor sa Manila, madtukitan niyo pa Hong Kong, madtukitan niyo pa Amerika, ubatan ng jasad. Inyawalihan, way runin-winu. Sinimbaran niya yaon, suway aun jasad, aun nyawa. Malago in sakit sin jasad, labi lago sin sakit sin nyawalihan. Ulong sin Allah Ta'ala haum natin. Habang man sila, di mabugtuin lasan nila patuhan. Papag-us-usun sila tiap-tiap bulan. Pahinangun sinhinang kabayaan sintuhan. Amin dumayaw in jasad nila patuhan. Dumayaw in nyawalihan nila patuhan. Malayaw in kabuhi adunya. Iban marayaw in kabuhi adlaw kana-kana. Bang sila wala nag-us-us pahinang marayaw. Kakaibanan bulan. Pinian sila bulan Ramadan. Ada kala jukuk, ada kala kawantag siyang. Papag-us-usul sila. Bang sila wala na nag-us-us dito. Di habulan ini. Ampa nila katayang babawan, inwala nila na hinang habulan buhay. Pag-uus-uus ka mo. May tahaw po din umul na to. Bangaw na nag-umul ka naman, nagtutungkod na. Ikaw pa, pungtulan inumul. Kanuman na. Asubuhon kau sinumul mo, bang mo iuno. Asubuhon kau sin kusog mo, bang mo iuno. Asubuhon kau sin ingat mo, bang mo iuno ingat mo. Asubuhon kau sin rijiki mo. Hauno yan kau pangasubuhan, halaw mo. Misanin niya unasinit, di ba na kongresya, o maglingog na sin pangasubo. Laong ni Duterte, di ba nga po pa yung president, patayon takano yung katahan, mga putangin na niya. Artikulo yan. Tao, ibang tao. Nawiyadin ng kita ni ibang sintuhan. Piyag kakahakaran na to, yawmul hisab. Aung pag-asuho. Way na pagtawang. Aung karayawan sinama, paanak, di makatawang. Naita, bukod na kawasa sintaw ibang tao, kawasa na sintuhan ibang sin tao. Na bulan Ramadan. Invision niya, ibang sin mission niya, bangkita ni wala nakapagkasilasa. Habulan 5 may, papaglasahon na kita niya. Rahmatan lil alamin, paglas sa pasaplag, ya untuan sambil waran niya, rik niya lasahon. Maita, nabubutas inyaw haiban sin jasad. Jasad niya sadya. Kaya sarapan ng jasad niya. Dahil nga sabab yan, mataod nagpupuasa. Jasad sadya nagpuasa. Way nagpuasa niya walihan. Na, unim parman sin Allah Ta'ala. Wasyari'u. Pag-uus-uus na kamo. Aming kamo wala nag-uus-uus dito bulan 5 ba? Pag-usus ka mo bulan Ramadan, sabab, then waktu. Bukun pa pag-usus, paglumba-lumba ka mo. Pagkain. Paglumba-lumba ka mo, paririhilan sintuhan habulan Ramadan, pagkaniuliw, pasindirihilan sintuhan nakatan bulan.
na unuin dirihilan, hisiwing karihilan. Ingat sa jasinto, in syaitan gyarapus, magliki-liki. May tayo nilong na bang gyarapus, aundahin ng mangi. Gapo sa imbaran mo, bukol syaitan inunuhon mo. Kita kawaro kayong adlaw, hang katao yung paninigari, makajarihan ang kakaha. Puasa man siya. Dahil nga sabab yan, maluhay to'y agaron ng karasin Tuhan. Amin bukol siya puasa, pagbati din, may sama may mugmug, magtuyo. Mainkan kaya kahagad na nukuman siya magsirain sa baba na makro. Atin ay na sin makro, hinang kaaastulan sin Tuhan. Habulan Ramadan, way na pagsira, way na pagmama, sali na miskin ibansin, dayahan. Uno yan, parman sin Allah Ta'ala, agarani usad yung kabayaan ko, ay niyo na agaran kabayaan niyo, aon hirihil ko kaniyo, bang niyo yan agarun, in bulan wala niyo nahinanging karayawan. Ampa niyo iagadinday di, katayin bawawan niyo in bulan 5 ray. Na pila adlaw na. Nagsasagga, magduruhon ng pagsagga. In nag-iigil, magduruhon ng pag-igil. Sinimbulan Ramadan yung panagnaan pagkasilasya. Na ikaw pa, kung nakabaita na ikaw kabago, I love you. Nalupasin I love you, sumuliwang budyang yung magpakay. Nung si mas-mas biya kanila niya, yung kalalaas ko niyan pa ko, I love you. Uy. Kakuyakan sintuhan yung maglapal kao, Rabbir firli, warhamni, waatini, wa'puanni. Haun tungod yung basyahon. Alawang sa bahayan. Bang kakuyakan sintuhan alawang sa bahayan, dahaparuha. Dahil nga sabab yan, ilingo nga masana to ini, naglasa sa dyan sa dibanjasan, wala niya ka, di niya walihan, bangga sa dibanjasan naglasa, aun sa japyuhong sinang lasa paliyasa. Way man puhungon niya, nabi ang nasindihan mo, nagigili magtay anak, nagigili magtay mangud, nagigili na laumbay, nagigili na laum simpagula, sabab way na puhungon. Bagi kau papu, in miskin berhajat, in dayahan berhajat. Mungkin sa ingkialupahan sin miskin, ingkialupahan sin dayahan hambu. Kialupahan sin miskin hikasulga niya in dayahan. Kialupahan sin dayahan hikasulga niya in miskin. Kialupahan sin miskin iban dayahan inahajatun nila hisiw. Laung sindayahan, misan sa bukulasya. Kung ako matawag sin na, maglasya saan kita. Ito'y kuno yan. Na, aon hirihil sintuhan, hisiwing karihilan. Wala na kau karihilan habulan 5 bay, betan kau sintuhan, Ataur Rahman, aon hirihil sintuhan mo kay mo. Uno yan. Number 1. Salatut tarawih. Siyo nakasambahayang tarawih, kiyukuyakan siya, bukun siya ay astulan, hangkan siya nagsambahayang tarawih, sabab pangahagad niya sindirihilan, iwan sindayaw, way tarawih harugayng adlaw, way rum tarawih harugayng bulan, bulan Ramadan sadya, doon, magsambahayang kamu tarawih di adlaw. Ay kung magkakadbang adlaw, sugayon. Insambahayang mutarawi, iampun na sintuhan indusa mo nakauna nakahuli. Naising karihilan hadto. Amin nagpuasa injasad, nagpuasa inyawalihan.
Impuasa sinjasad, di sadya kumaun, di minum. Amot ting suku niya. Dahil nga sabab yan, sabda sin Nabi, mataod nagpuasa, hiyap di sadya, iuhaw sadya, sabab wala nagpuasa in nyawa. Na unin puasa sin nyawalihan, ay kaumatod paharam, ay karumungog sin haram, ay kau magbisara sin haram, ay kau umulin sin haram, ay kau manaw sin paharam, ay kau magtaw sin haram. Okay na? Na, bangyad to nag-agabim puasa sin jasa diwan sin nyawalihan, intarawi mo kaya ampun na sin dusam. Hikarwari rihilan, pag-uususan na to, puasa. Isiusin tao, piyarayaw na yung pagpuasa sin jasad niya. Piyarayaw na yung pagpuasa sin nyawalihan niya. Unim pahala sin puasa niya yan, wupira lahu ma takaddama min janbi. Iampun na sin Tuhan yung dosa niya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, himuhubagin siki. Sarawa, imbiasan niyang karakaat, Suratul Baqarah. In agisin asawan, himuhubagin siki mo. Iampun nakaw sintuhan, nakauniwan, nakauni. May tak kau magtuyok ka. Pagsyukur ko pa Tuhan, sin iampun na ako, indusa ko nakauniwan. May tayan to, wala limingkod biya ka to. Sini mo baging siki, unin maksud. Di mo ka na namanin sakit, bangyaon kay mo in kuyag, iwan lasa. Di mo ka na namanin mo baging siki mo, pasalan sin kuyag mo, pasalan sin lasa mo, pasalan sin baya mo. Naka na to na, nabiha, unway pa nakasusunod, kaya bubugatan na. Siyulong ni mag-imam domin eh. Alaw namin niya o. Nakumuha na kita ni ulong. Nabat? Manalukanin tumud ta. Kaya. Di mabaya dihilan, ang punong nasintuhanin do siya niya. Naikatu. Kaupo-upo din waktu na to. Bang mo piya po asin jasad mo, hakabayaan sintuhan. Pia puasa mo nyawalihan mo kabayaan sintuan nag-agad karwayad to. Ingkatan bulan bangkaw himinang habok karayawan. Magdihilin Tuhan pahala hangpo. Inhad pababa. Inhad pataas makapitong gatus. Inhabulan ini. Hiig na impitong gatus. Hiig ni nang po. Gantianin uno-uno karayawan na hinang muhamuk pahala sunnat. Inhamuk pahala sunnat, pahala wajib. Pahala wajib hamuk hinangun kapituan wajib. Di kau kukan simbihan, bang ikaw papungkukan ka. Di musan ka na naman yung sakit. Di musan ka na naman yung karo. Misanin hat kau rilan, pa pung konsum, dihilan kau simayulakan niyo, hang pungay. Pukan kau tawari. Jadi, pukan. May tak kukuhan hinang pungay mo na. Nah, kanti ko do yan. Bang kau kukan dirihilan sin tao, subay kau kukan sin dirihilan sin Tuhan, kagunahan mo hakabuhi, kagunahan mo hakamatay, kagunahan mo hirin, kagunahan mo rahun. Ayaw natulog pa suling bulan Ramadan. Ya pula mo nambuk sunnat, ay nambuk karayawan, bayaran sunnat. Inambuk sunnat kapituan, ay nambuk wajib kapituan, wajib. Biadin nin wajib asal. Dahil nga sabab yan, mga sahabat sin Nabi, ingkatan pardo iwan si sunnat na hinang nila. Ngayon kita ni uwihaon. Pasalan sinuay kiugan, pasalan sinuay limasa, pasalan sinuay ruhun, nauuhon natin barang na to.
uuhon na to, sabab pila adlaw ra kuman. Dahil nga sabab yan, nakaangan-angan sila, ya Rasulullah, bang manjari patuhan, ingkatan bulan, biya na simbulan mo. Na yung kita niyo, yari naangan-angan na to, bang man, wairoon na bulan Ramadan. Nakahinapusan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyabaitaan kita niyo. Inauling zaman tumaudin alta. Pakuwaun sintuhanin bulawan. Pakuwaun sintuhanin katahan-tahan. Sambil way na mabaya jakatan. Hangkan na ikaw lumamudsing kalingugan. Law mo, nagkalinin na kuha. Doon sa jakaw kabayaan sintuhan. Pakuwaun daw, ang di mo abutan, aun dah apo mo, aun dah ulong mo. Bang di, bang man, kauro na kabayaan sintuhan, way lingog, way pagambulda, way tagigi. Unin beta sin Nabi, hasusungon mag-igilin tao. Yung pag-igilan no, na nagigil na. Susungon mag-inggit, na nag-inggit na siya. Yung pag-inggitan no, pataurain sin mo sa laway rin nga kabayaan sintuhan. Biya din in dagbus, laway rin nga kabayaan sintuhan. Number 1, kalban syakira. Papagsyukuray na tayo mo patuhan. Hikarua, kalban jakira. Papagjikiray nuno mo. Walisanan jakira. Papagjikiray na tayo mo. Papagjikirain. Nah, dila mo. Okay na. Bukulong mo. Ginak mo ba magkarayahan? Pagdaya ka. Okay na tuan? Ada kalalang mo rin kung mabaya magdaya. Nawang ko rin mabaya magdaya, kariyan na ka mo. Ha? Nah, ini katu. Jawjatan syalihah. Usug malasaha asawa. Nabi hawan matawad na usug. Pangiruran na hibabu. Saukat maas na. Ayaw. Yaw nindidiki mo kaniya. Aw na anak mo doktor. Aw na anak mo engineer. Aw na anak mo. Nah. Jawjatan salihah. Usug malasa mag-asawa. Babae malasa magbana. Unin tiyaglasahan nila. Tu'inu pi dunyahu akhrahu. Magtulong tawang sila, unoy ni karayaw sim pagdunya, unoy ni karayaw sim pag-agama, makada kabayaan sinto. Nah, murah-murahan bang mawihan turagbos, ina iwan ama, di niya pasaran in anak niya, ama tau anak niya papasaran, dunya ini aluk sintao. Sin harap ini katantan Paulo, hirin in katantan ini. Bang ikaw tuan? Dahon minauto mo mapatay. Imarara na to na hinang. In hinang marayaw pasulwa, in hinang mangi papinalka jahannam murah-murahan. Imbarakat sin Ramadan ini, kata imbawawan in bibaway, wala na to na hinang, pag-uususan na to, indum iwan sinadlaw, uuhon na to injasad na to, uuhon na to inyawalihan na to, pataalukun na to patuhan, di kita niyo kahunitan, Firman sintuhan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Di kamu pahunitan sintuhan, bang niyo agarunin kabayaan sintuhan, hipuun min atay niyo sin ikhlas, hipuun min atay niyo sin pagkasilasa, hipuun min jantung niyo, singku giban rida, mangarap Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.